le dumedisa leineng le le maatla la Morena le mophološi wa rena Jesu Kriste. Amen. Mokgethwa wa Israele, motlotšwa wa Modimo. Homme ke re mo go lena moso o mobotse. Good morning, moso o mobotse. A re lebeleleng palo ya lentšu la lehono pukung ya Luka o mokgethwa, kgaolo ya boselela ditemana ke 27 go iša go 36. Yona ge le bone setlogo sa ditaba se re thuto thabeng. 27 e ba leha ka tsela ye. He e le lena ba le kwago, ke le botsa ke re, ratang manaba a lena, ba ba le hloyago le ba šetše, ba ba le rogago le ba šegofatse, ba ba le pharago le ba rapelele, e a go pšhasolago thamo o mo sekegele le e nngwe, e a go amogago kobo o seke wa mo ganela le kobjana, mang le mang e a go kgopelago o mofe, e a go hlakotšego o seke wa mmela, batho le ba dire tše le ratago gore ba le dire tšona. Gobane ge le rata ba ba le ratago, le sa lebogwang. Hleng le ba dira dibe ba rata ba 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 ratago. Ge le šetša ba ba le šetšago, le sa lebogwang. Gobane ke sona se le ba dira dibe ba se dirago. Ge le adima bao le holofelago go rua ka bona, le sa lebogwang. Hleng le ba dira dibe ba a adima gore ba tšeye se se lekanego. Sa lena a ebe go rata manaba a lena, le go šetša le go adima mo le sa holofelego go boelwa. Ke mo moputso wa lena e tlo bago o montši, la tlo ba bana ba yo godimo-dimo. Gobane yena le ba ba sa lebogego le ba babe o ba dira ka botho. Bang bagaogedi bo ka tata wenu he e le mogaogedi. Amen. Ke lona lentswe la Modimo a re rapeleng. Tata wešo wa magodimong, lentšu la gago ke le badilwe mo mosong wa letšatši. Re thuše tate gore re be ba bakwang lentšu le. Re thuše tate gore re be barutiwa ba gago ba makgonthe. Ka leina le le maatla la Morena le mophološi wa rena Jesu Kriste. Amen. Kgaogelo ya Morena wa rena Jesu Kriste, lerato la Modimo le go kopana le moya o mokgethwa, a di be le rena go tloga bjale go iša mehleng e sa felego. Amen. Sontaga se re lego mo go sona ke sontaga wa go šupa morago ga Epifane, gomme seema sa beke. Sona re se hwetša pukung ya Luka kgaolo ya boselela mo re badilego gona temaneng ya 36. Sona se re, bang bagaogedi bo ka tata wenu e le mogaogedi. Bang bagaogedi bo ka tata wenu e le mogaogedi. Ke re bala mangwalo a makgethwa, re bona Kriste a ile a tlogela sedulo sa gagwe sa bokgoši a theogela mono lefaseng. A theoa lefaseng gore a tle a tlo re lwanela. Gomme go bonagala ga gagwe, go bonagala ga Morena wa rena Jesu Kriste mono lefaseng, ke modiro o mogolo wa Modimo wa go tlišetša lefase kgaogelo. Go bonagala ga Morena wa rena Jesu Kriste ke phethego goba go phethagala ga morero o mogolo wa Modimo wa go phološa lefase goba wa go phološa batho. Morena ge a bonagetše, a šokelwa ba ba moifago, bjalo ka ge tatagobana a gaugela bana ba gagwe.
Morena wa rena Jesu Kriste ge a bonagetse mono lefaseng a dira botho bathong. A dira botho bjo bo senago mathomo le mafelelo. A dira go loka go go leng gona go bana le bana ba bana. Ya re ge a dirile tše ka moka go a fitlha botlalo bja gagwe. Gomme mo go botlalo bja gagwe ke mo rena re amogetšego kgaogelo ka go kgaugelwa. A phumula sebe sa rena ka gore hwela mo sefapanong. A tsoga bahung ka letšatši la boraro. A rotogela kua legodimong a dula letsogong le letona la Modimo Tate mo a bušago a le gona. A re rometše moya wa gagwe o mokgethwa. Gomme moya o mokgethwa ke ona o re thušago gore re mokwe. Moya o mokgethwa o re thuša gore re kwe morena wa rena Jesu Kriste. He a re laela gore re dire tšeo di swanetšego. Gomme bjale o re le rena re be ba kgaogedi bjalo ka he tata wešo e le mokgaogedi. O rata gore re swane le yena Kriste ka sebele. Tšeo a re rutago tšona ke maatla ao a bego a le mo go yena. Gomme maatla ao a ka ba mo go rena he re ka kwa lentšu la gagwe. O re re be ba kgaogedi, re dire botho, re bane le kwelo bohloko mo bathong. Gomme re tlo fiwa moputso o mogolo kua magodimong. Amen. Re tlo fiwa moputso o mogolo kua magodimong. Le hono re sa iša pele go kwa Jesu a begela babotlana ditaba tše di botse. Re sa iša pele go bona ge Jesu a alafa ba dipelo tše di robegilego. Re sa iša pele re bona ge Jesu a bušetša pono mahlong a difofu. Re sa iša pele go bona Jesu a hwelela khunologo go bao ba thupilwego. Gomme mo re fihlilego gona bekeng ya go feta, Jesu o rutile barutiwa ba gagwe se ba loketšego gore ba se dire gore e be barutiwa ba makgonthe ba gagwe. O ba rutile gomme o rutile nna le wena gore re ba le hlogonolo he re le bahumanegi. When we are poor in spirit, re ba le hlogonolo. O re rutile gore re ba le hlogonolo he re kwa tlala. Re kwa tlala ya gore re loke pele ga morena le mophodiši wa rena Jesu Kriste. When we are hungry for righteousness, we are blessed. Re ba le hlogonolo. O re rutile morena le mophodiši wa rena Jesu Kriste gore re ba le hlogonolo he re le ba ballang mo nakong ya bjalo. He re le bahumanegi o re mmušo wa Modimo kwa rena. O re he re kwa tlala re tlo horišwa. O re he re lla re tlo homotswa. A fetša thuto ya gagwe mo bekeng ya go feta ka gore le ba le hlogonolo ge batho ba le hloya, ba le leleka, ge ba le roga, ge ba tlhaswa leina la lena ba re ke le lebe, ba rialo ka baka la yena morwa motho. A re mohla wa tšona le thabe le hlalale le tsebe gobane moputso wa lena e tlo ba o mogolo kua magodimong, gobane ke tšona tše botatabo ba di dirilego ba profeta. Amen. Ha se bophelo bjo bo botse goba bjo bo monate bja go hlowa ke batho. Ha se bophelo bo bo botse goba bjo bo monate ba go lelekwa le go rugiwa.
eupša Kriste Jesu o re ge di dirwa ka baka la yena morwa motho ke ditaba tše di botse. A re ke ditaba tše di botse. Ba re ba sa theeditše tšeo Jesu a ba botsago tsona o iša pele mo letšatšing la lehono mo re badilego gona. Temaneng ya 27 o bolela le bona gape o re ge e le lena ba ba kwago ka mantswe a mangwe bao moya wa Modimo o bolelago le bona gore Kriste o tlile a ba motho. Ba ba kwago ke bao moya wa Modimo o bolelago le bona gore Kriste o tlile a ba motho. Yena yo e bego e le lentšu pele o tlile lefaseng a ba motho a phela ka gare ga batho. A re lena ba ba kwago ke le botsa ke re ratang manaba a lena. Amen. Kriste o tlile lefaseng, lerato le a bolelago ka lona gore re rate bana ba borena ka lona, o be a na le lona gobane o be a direla batho ka moka, bao ba mo ratago le bao ba bego ba mo tlhoile, bao ba bego ba le kgatlhano le dithuto tsa gae. O ne a sa kgetholle motho, gomme o bolela le nna le wena mo mosong wa letšatši o re re rate manaba a rena. Ka gare ga puku ye kgethwa e le go Baebele, lerato ke eng? Lerato ke lona leo la gore re fele re ya ka molao wa Modimo. Molao e sa le wola le o kwelego mathomong. Still the same law of Moses o le o kwelego mathomong gwathwe le sware ka tsela ya ona. Ka sejatlhapi temana e ke e bolelago ye e re, and this is love, that we walk in obedience to his commands. As you have heard from the beginning, his command is that you walk in love. Re swareng ka tsela ye ya lerato. Mo go puku ya Johane ya pele temana ya bone, ke ra kgaolo ya bone temaneng ya bosupa, re bala mantswe a rego, barategi, a re rataneng, gobane lerato le tswa go Modimo, gomme e anago le lerato o tswa go Modimo, mme o tseba Modimo. Ke ditemana tšeo ke ilego ka di lebelela, ditemana tšeo di bolelago ka lerato. Lerato le Modimo a le tlhalošago, e seng lerato ka mo re le tsebago mo lefaseng. John 3:16 yona e re, gobane Modimo o ratile lefase ga kaka, a ba a le nea morwa wa gagwe. Ge o rata wa neela. Modimo o ratile lefase a le nea morwa wa gagwe e a tlwetsego a nnoši, gore mang le mang e a mo dumetšego a seke a lahlega, a be le bophelo bjo bo sa felego. Biblical love is not about tastes or how someone makes you feel. It is about works. Ke ka ga mediro. Lerato le bonwa ka mediro ya lona. Gomme Modimo, lerato le a re ratilego ka lona, o le bonagatša ka he Kriste a re hwela re sa le badiradibe. Mola re sa tsebe Modimo, re wetse sebeng, re phela re dira tšeo di khupišago Modimo, a re bontsha lerato ka go re romela Kriste, Kriste a re hwela sefapanong, re sa le badiradibe. Ha ra ka ra monyaka, ke yena a tlilego mo go rena ka lerato la gagwe, a re tlisetša kgaogelo. Amen. Lerato la ka gare ga Baebele le bonagala ka mediro ya rena, e seng ka maikutlo a rena. Gobaneng re swanetse go rata manaba a rena? Kriste Jesu o re ke taba
ye botse, that is good news. Yena o boletse, ge a boletse gore ke taba tse di botse, re bomang re ka khošelang Kreste ge a re ratang manaba a rena. Re swanetse go dira ka mokgwa oo. Mediro ya lerato ye Kreste a re gore re e dire shi, goba o re bontšha yona mo ditemaneng tse. O re ba ba re tlhoilego re ba šetše. Kreste o re ba ba re rogago re ba šegofatse. Kreste o re ba ba re pharago re ba rapelele. O bolela le the crowd at that moment, he a re ba ba le tlhoilego, ba ba le rogago le ba ba le pharago. Go dira tse di botse ke go pšhatla bobe. When we want to crush evil, we have to do good works. Go dira tse di botse go a re fodiša, go a re natlafatsa. Dipelo tsa rena di a photlela, ra fola, gomme ra bana le maatla a mafia he re dira tse di botse go bao ba di tlhokago. Go dira tse di botse go tliša monyebo, go tliša go phadima mo go morena le mophološi wa rena Jesu Kriste. Amen. Gomme wa boa o bolela le di-individuals, o re mo go di-individuals e a go phasola go thama o mo sekegele e nngwe. O re e a amoga go kobo o seke wa mo ganela le kobjana. O re mang le mang e a go kgopelago o mofe, mang le mang e a go tlhakotsego o seke wa mmela. Kreste o ruta thuto yeo e lego contrary to the norms tsa bophelo bjo re phelago mo go bona. Gobane rena batho ba lefase re rata thata go ntsha revenge. Ge motho a go utlwisa botlhoko le wena o batla mo utlwisa botlhoko. Ge motho a go utswetsa le wena o batla go mo utswetsa. Eupša Kreste a se thuto ye a tlilego mo lefaseng a re ruta yona. O re vengeance is his. Rena re tlogeletse tsotlhe tse go yena, gomme he motho a re dira bobe re seke ra mo dira bobe in return. Gomme wa botsisa Kreste a re he le rata ba ba le ratago, he le šetša ba ba le šetšago, he le adima bao le golofelago go rua ka bona le sa le bogwang. What do you benefit? He o rata yo a go ratago, he o dira botse mo go yo a go direlago se se botse. Ba teng ba ba palelwago ke go direla se se botse, o reng ka bona? O ba lebetse, ga se bao o re go o ka ba thuša. Kreste o re bao ba tlhokago nna le wena re swanetse go bona gore re ba tlišetša lethabo, re ba tlišetša monyebo mo maphelong a bona. Lerato ke go nyaka le go lebelela mo go nago le tlhoko, gomme tlhoko eo e be wena o tla ikgotsofatsago, tlhoko eo e be wena o tla e diragatšago. Wa boa mo verse 35 o re sa lena a e be go rata manaba a lena le go šetša le go adima mo le sa golofelego go boelwa. He re thuša bao ba ka seke go ba kgona go re thuša in return. Ke seo Kreste a re ruta go sona mo letšatšing la legono. O re moputso wa rena e tlo ba o mogolo he re thuša batlhoki le bao ba gateletšwego le bao ba pateleditšwego, gomme a re tlo ba bana ba yo godimo-dimo. He re rata go ba barutiwa ba makgonthe ba morena le mophološi wa rena Jesu Kreste, a re tlhokomeleng batlhoki ba rena, a re tlhokomeleng bao ba ka sekeng ba kgona go re thuša in return. In the name of our Lord Jesus Christ, mantšu a mabedi a mararo a tsene ditsebeng tsa rena. In conclusion, ke re mo go lena motho a seke a fetša tša go ikgola,
a šetše tša go gola ba bangwe. Kgopolo ye e swanetšego go ba mo go rena ke yeo e bego e le go Kriste Jesu, eo a le ka lebopo la Modimo a lego ka lona, a se re go swana le Modimo go mo ama tlhogo, a eupša a itlhakola, a tšea lebopo la mohlanka, a ba e a swanago le batho, a hwetšwa e le motho ka sebele, a servant, a ikokobetša, a ba e a kwago le go iša lehung la sefapano, a putšwa ka eng. Modimo a mo godiša gagolo, a mo šetša ka leina le le fetago maina otlhe, gore leineng la Jesu go khuname matole otlhe, a ba le go kua legodimong le mo lefaseng le ka tlase ga lefase. Maleme otlhe a dumela a re Jesu Kriste ke yena morena, mme ya tlo ba go reta Modimo tatagwe. Le nna le wena a re sekeng ra setša tša go ikgola, a re sekeng ra lebelela tšeo di benefitago rena, eupša re lebelele bana ba bo rena bao ba sa kgonego go ithuša, re thuše bona gore le bona ba tle ba tsebe gore Modimo wa phela, Modimo wa buša. Ba tlo bona ka nna le wena gore Modimo o kgona, ba tlo bona ka nna le wena gore Modimo wa dira. Eupša he nna le wena ba re reng re bana ba Modimo, re sa tlhokomele batlhoki ba rena, ba tlo tlhokomela ke mang? A re rateng le manaba a rena ka mo lentswe la Modimo le bolelago ka gona. Mantswe a mabedi a tsene dipelong tsa lena, a le tiiše tumelong go fitlha le boela go Tate kua magodimong, leineng la Tate le la Morwa le la Moya o Mokgethwa. Amen. A re rapeleng. Modimo Tate yo maatla ka moka, Jehova senatla sa lefase, o boletse le rena mo mosong wa letšatši, wa re be bakgaogedi bjalo ka ge wena o le mokgaogedi. O boletse le rena mo mosong wa letšatši, Modimo o maatla ka moka, o re rate manaba a rena, re thuše Modimo o maatla ka moka. Wena o nesetša go pula go batho ka moka, ba goloka le ba babe. O re thuše Modimo o maatla ka moka, gore bjalo ka bana ba gago le rena Modimo o maatla re seke ra kgetholla motho mo lefaseng. Re lebelele bana ba gago ka moka ka leihlo la go swana le la gago, bana ba gago ba ba sa kgoneng Modimo o maatla. Rena ba o kilego wa re šogofatsa Modimo o maatla, o re šogofaditse gore re tle re ba šogofatse. Ke gona bula matlho a rena Modimo o maatla, re bone mo thušo e tlhokagalago, re iše thušo gona. O be le rena Modimo o maatla, o fele o ntse o re šogofatsa ka ditšhogofatso tsa gago. Modimo o maatla fela o ntse o re kgaogela ka dikgaogelo tsa gago. Lerato la gago Modimo o maatla le bonagetse mo go rena, le rena Modimo o maatla re thuše re bonagatse lerato bathong ba gago, bao mohlomongwe Modimo o maatla lefase le ba lebetšego. Modimo o maatla ke go biditse bo ke sa fitlhago gona, e be wena o tla mphitlhelago, leineng la Tate le la Morwa le la Moya o Mokgethwa. Amen. Amen.